Hello friends, Houkiba June ki tangtara marida Sakarna Anova scheme launch story. Am process the recruitment tawagi Anova Mongni. Hari scheme masi launch to one minute for fadring either me Mayamana Surok to Turotuna protest over Hokre. Welcome back to my channel. Mayam Kuruzari. Mayam Kamdo Virige, Noam Khali, Nasisu, video no woman, Uduna Luxury, Mayam English. Video today, burning issue river, Agnipath Scheme Matanga. Sigi video Sida Agnipath Scheme say, Sigi Matanga, Karino, Kamdo, Mahibado, I Mayam share to Agnipath Scheme Lapagi, the Pakumba protest, Yapkan Tonari, Sakari properties, Mayam Magatali. Train daba मैम मई था जना जगी कोई प्लेटफॉर्म में आमा मांगन ताली मैम ने सु पाउडर लोइना नरम बनी खली मसी येगी वीडियो सिदा मैम दा डिटेल्स होइना चगदोरी बसे हाइरिबा अग्निपथ स्कीम सिगी मतांग सिंदनी हाइरिबा स्कीम मसिना कोई हुजि हगलरिबा नहा सिंदा कया मैम ना फगदोरीबा नत्रगा हरोइगलुना हाइबदुगी मतांग दे डिस्कस तौजरके फरे दुदी अग्निपथ स्कीम हाइबसे करिनो अग्निपथ स्कीम हाइबसी या फोर्स नेवी आर्मी सिंगी जवान सिंगी रिक्रूटमेंट तौबगी प्रोसेस अमनी हंतक नौना इंडियन गवर्नमेंट ना लाउथरप हाइबदी मसीना अखोई लेबाकी डिफेंस सर्विस दा हेन नौबत्रु पुरकनबनी मसीगी अग्निपथ स्कीम मसीदा लाकदरबो सोल्जर मयाम मसी अहानबगी ओइना चही मरीगी कॉन्ट्रैक्ट नि मसीदा लाइबो सोल्जर सिंग मयाम मसी अहानबगी चही मरी लोरबो मतुंगा 25% अमदी मखोइना तौथोरकपा मखोइगी डिसिप्लिन मखोइगी कंडक्ट फजबा कांगू 25% अमदी रेगुलर सोल्जर अमा ओइना थबक सांगबो याय दुगो लेमोरिबो 75% अमदी सर्विस तगी आउट ओरकदोरिन अखोइ लेबाकी स्टेट क्या मनुना मदुइदे थोलाइबो 75% सोल्जर सिंगदो मखोइ स्टेट ता थबक पीबगी गारंटी पी की बसु लेरबनी अग्निपथ स्कीम दे चंगइबो सोल्जर सिंग असिबु अग्निवीर हाय खंगनगनी मसीगी अग्निपथ स्कीम मसीगी मतुंगिना लौगदबा सोल्जर मसिंग असि लिसिंग निफु तरुनी मसीगी लिसिंग निफु तरुबसिदा या फोर्स नेवी आर्मी लोइना पुल्ले मसीनी अग्निपथ स्कीम हाइबसे करिनो मथंग लाक्चरगे कनाने अप्लाई तौबा याय याम नुंगाइबा अमना मसीगी स्कीम असिदा नुपी मसा सु अप्लाई तौबा याय हाइबे स्कीम असिदा लाकदोबा नुपी मसा नुपा मसा सिंगी सही से सही तरह से बखाइदगे ने सही को माथोबुमी अहानबा सही की वइनदी हाइबदी चनीबा सही सिगी वइनदी गवर्नमेंट विराना सही कुनगो हुंदोइबो सही की रिलेक्सेशन पी मसीदा लाकदोबा कैंडिडेट सिंगी दरकार लेबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी 10 पास नि मथंग असिदी लाक्चरगे अग्निवीर सिंगी मकोई की पे एंड अलाउंसेस की मतंगदा yes this is the payment structure of Agniveers government of India na yamna handsome oiba package amaga loinana Agnipath scheme asigo launch tawkhre package khaki wa ngakta sunatana every youth akhoi gi leibag asigi khudimagna nation bu serve tawbugi khudung chaba du government of India na pibi bani haina akoina khanbi yai aina screen da uchariba sumai tawradana akhoi gi ahan bachahi gi package 4.76 lakh ko aduga with the upgradation of 6.92 lakh ko haibadi chahi mathang chahi mari fawse sumaina pay structure se pi masida yamna phaba amana kaino hairakanda khoigi Agnipath scheme dagi laiba kangu singsigi oina non contributory insurance lupa lakh 94 yama yauri adubu hojik serve tawriba khoigi soldier singsidi makhoi contribute tawi adubu Agnipath kangu sidi tawroidune in case Agnipath dagi lakpa kangu sina makhoi gi life ta unwanted happening ama kayumba thoidaba thaudo ma thogadi masigi hariba paisa se sigi coverage se lai aduga chahi mari se successfully nation bu serve taro matungda hairiba Agnipath tagi lakpa mi singsina service tagi release tarko matamda 11.71 lakhs approx sima makoida phangani sarkar na Agnipath scheme masi kari dobagi hogdoroi no haibado khangmina rasi number 1 da hauji ki akoi leba ki army ki average sahi ku try thoini masi ki average sahi asi Agnipath scheme lakpa tagi hena napat pangam godoribani ani subada akoi leba ki defensive budget ase pensionable salary da ayamna loina chatli hari basi cut down tongnabani ahum subada masidagi cut down toriba amount ase modern technology da base tawga ngamakoduini
फरे मैम अदुदी ngasi gi video sigi loisalakpada conclusion da laage याउनिंग बमी ngene yam kanna khanarangado akram kanda hogadabano haibadu Agnipath announcement gi matung inadi September October 2022 swaidagi hauni hai Agnipath scheme da nupi masa sing yawba yabra yes masidadi nupa nupi animak yai hai riba scheme masigi age limit karino hairagadi chahi 13 makhai daina chahi 19 bangni adu bahan ba chahi gi wainadi chahi 19 relax tawi salary gi matang de mamang da su panjagrabaduni bahan ba chahi da 4.76 lakh adu gi sum henkalapusina 6.92 lakh pauni aina video asiku semjaba matamda asoiba aranba khipi yauramaga su mayamna ngakpigani khanjai ngasigi dei video se matang aswaida loisanjarage aduga ai gi video sibu mayamna pambirabadi nungsibirabadi like share subscribe toba kaubiganu mathangi video amada amuk thengnarasi mayambu amuhana khurumjari